arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama amugwa ku birenge maze aterura umwana we arasohoka mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Mwabipfukamyeho, mwarabipfukamyeho. Dupfukama kuki? Dupfukama kubidupfukamyeho, ariko kandi Imana nayo ikabipfukamaho. Haleluya. Icyambu uyu munsi wa 40 ibigupfukamyeho Imana ibipfukameho, ibikubangamiye Imana ibibangamire, ibigutsikamiye Imana ibitsikamire, ibikureba nabi Imana ibirebe. Haleluya. Ibikugoye Imana ibigereho, ibiguteye ubwoba Imana ibitera ubwoba. Bwira mugenzi wawe ngo ibyari biguteye ubwoba Imana yanjiraje ibitera ubwoba. Amen. Haleluya. Mwatoye ikiganiro cyiza muri iteme y'iminsi 40. Mwatekereje neza. Simfite uwo mwanya munini wo kuvuga kuko abandi benshi barabiganiriyeho. Ariko gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Gusenga ni push until something happen. Gusenga ni ugusukuma. Harya umugore yabyara baravuga ngo gira gute? Push, push. Iyo umugore ari muri maternity baramubwira ngo push until the baby comes. Gusenga it's a push. Haleluya. Umwanditsi umwe yaravuze ngo gusenga nubwo ubwira igisika ngo uragaragaza inzira nubwo ntayo ufite, aha niho hari inzira kandi aha niho njya. Pray is pushing. Nugu pushing ikintu kugeza ubwo ubona igisubizo. Amen. Amen. Nusoma muri Luka 18 hariho umugore w'umupfakazi waje ngo Yesu yigeze gutanga uwo mugani. Yaravuga ngo hariho umugore w'umupfakazi wagiye gushaka umwami utarubahaga Imana, ariko ngo agezeyo ntibamuha audience, ngo arongera agaruka ntibahamuha audience, ariko ngo aratitiriza cyane. Bwira mugenzi wawe ngo nugutitiriza. Gusenga nugutitiriza. Gusenga nugukomeza. 40 irarangiye, ni hazi 100, ni hazi 200 kugeza umunsi uzavira mu mubiri. Turakomeje. Bwira mugenzi wawe ngo turakomeje. Tujye kurambika. Tumurambike. Amen. Bibiri iravuga ngo uwo mugore aratitiriza. Ngo aratitiriza ngo uwo mwami nubwo atubahaga Imana aravuga ngo kubera uyu mugore ngo yambujije amwe amahwemo reka mukemurire ikibazo. Aravuga ngo mbese so wo mwijuru we bimeze biti? Nidutitiriza ntazumva, ntazavuga, ntazasubiza. Amen. Uravuga ngo barakabije? Ntiturakabye, turaje tubikabye cyane. Turaje tubikabye cyane. Haleluya. Turaje tugire gute? Tubikabye. Gusenga. Umwanditsi umwe yaravuze ngo ushobora gukora ibiruta gusenga ngo ari uko wamaze gusenga. Ushobora gukora ibiruta gusenga ari uko wamaze gusenga. Ntukagire icyo ukora utarasenga, ariko nusenga uzakora ibiruta ibyo waje uvuga usenga. Nukuvuga ko gusenga niko kubanziriza gukora ibiruta ibyo wavugaga. Amen. Amen. Haleluya. Eliya yamanuye umuriro, ariko buriya ntabwo umuriro wamanutse Karumeli. Umuriro wamanutse igihe Eliya yaganiraga n'Imana basenga. Buriya igikorwa yakoze cyari kinini cyane, ariko yakoze kuko amaze gusenga. Amen. You can't do bigger than you pray. Ntuzigera ukora ikintu kiruta uburyo usenga. Amen.
hariho undi wanditse Sachel Peg yaravuze ngo don't pray when it is rain and if you don't pray when the sun shines. Ngo ntukigere usenga imvura igwa ngo mu gihe utajya usenga izuba ryaka. Mu yandi magambo ntugasenga ari uko havutse ikibazo, jya uhora usenga. Haleluya. Hari abantu benshi bataza bavuga izina rya Yesu. Imvura yakuba umurabyo wagira ngo pia tia mu izina rya Yesu. We ayiwe twari tugiye, we twari dushize. Ntugasenge mu mvura mu gihe kuzuba udasenga. Murakumvisa ko nako karayoshe. Ntukajya usenga ari uko ibibazo byavutse. Gira igicaniro cy'ubuzima. Mbwira mugenzi wawe ngo ni igicaniro cy'ubuzima. Gusenga ni igicaniro gihoraho. Ntimugasenga ari uko abana babuze ishuri. Ntugasenge kubera ko umugabo yaguteye igipfunsi. Ntugasenge kubera ko wabuze ubukode. Gusenga ni ubuzima. Hey, haleluya. Gusenga ni ubuzima. Tubona abantu benshi baza gusengesha ari uko byagenze nabi, ari uko barwajije, ari uko bagize igihombo, ariko mbere bitaraba ntubabona, ntunabumva, ariko byabageraho ukabona babaye abanyamasengesho beza. Ntukajya usenga imvura yaguye nimba utajya usenga izuba ryaka. Amen. Amen. Haleluya. Hari undi mwanditsi wanditse George Halbert yaravuze ngo prayer should be the key of the day and the lock of the night. Amasengesho yarakwiriye kuba urufunguzo rw'umunsi akaba n'umuhembezo cyangwa no gukinga ijoro. Mu ijoro ntukagire icyo utinya nimba wasenze ku manywa. Semeni amen. Mu yandi magambo gusenga n'urufunguzo rw'umunsi. Aho ngenda ngendana n'Imana, aho ngenda ndagenda mvugana n'Imana. Nasenze, it's my key. I open the day. Umunsi wose nawukinguriye, umunsi wose nawugenzemo neza kuko mfite key in the morning. Iyo mbyutse mu gitondo I kneel down ngasengera umunsi, ngafungura ibikorwa kuri uwo munsi. Iyo ngiye kuryama ndakinga iby'ijoro bitazerera iwanje, ibimoka bitamokera iwanje. Hallelujah. Yeah, hallelujah. I close, I lock. Gusenga ndakinga. Dawidi yaravuze ngo nzaryama niziguye ngarame kubereka nakinze. Ngira mugenzi wawe ngo amasengesho ni urugi, n'urugi ni kadena. Amen. That's a prayer. Muncamake byenda kubera umwanya. Ayo ni bimwe navuga ngo ayo ni amasengesho. Amasengesho yacu n'urufunguzo ku munsi. Igihe cyose mu gitondo ndabyuka ngapfukama kavuga ngo uyu munsi ngendane nawe. Amen. Abadasenga bagira ibindi bitwaza kuko badasenga, ariko twe tugira urufunguzo. Umuntu umwe yarambwiye ngo azampa agacupa kamavuta ya oil ngo ari yabakura nimba ari hehe simbazi, iyo bajanyire aho handi tajangera ngo bakampe ngo njya kagendana mu mufuka ngo njya nkisiga ngo mu gitondo ngiye kusohoka mu nzu ngo hanyuma ngo imikasiro ngo n'inyatsi ngo ni paparara ngo na pararari ngo byose ngo bihita bigi ngo birampunga. Ndamubwira ngo no, you don't know the secret. Ntabwo uzi ibanga ry'umunsi. Ibanga ry'umunsi ni ugusenga kayijyana nk'igifunguzo cyanjye umunsi wose ngataha, hanyuma najya kuryama ngakinga. Hallelujah. Amen. Amen. Bwira mu Yesu ngo gusenga ni igifunguzo cy'umunsi kandi ngo ni rukinga ijoro. Gusenga urakinga. Amen. Birya abandi bavuga ngo naraye ndota inzoka. Urota inzoka donge ndi wakinzi wawe. Urota inzoka uba muri mize, uba muri zo, uba hehe, wowe uba hehe. Urota inzoka ubu ngubu wagiye mu Kagera se kandi gusura inzoka. Night iyo bwije nijoro gira gutya tan
uvuga ati ndafunze, umugaragu w'Isumba byose agiye kuryama, mwabiriho mwese bindi mwe muceceke, umugaragu w'Imana abona ibitotsi byiza. Bwira mugeze ngo niko dufunga iby'ijoro, uko niko tubikingirana. Amen, haleluya. Dufite rero umwanya mutoya, ariko reka tube nk'abaganira kuri iri jambo duvuze. Mwatubwiye ngo tuvuge hejuru yo kubipfukamaho. Rimwe na rimwe jamana basore bakaririmba ngo Satani tumukanyage tumukanyage tumukandagire, nkabareba nkabona Satani bakandagiye ku mutwe ariwe. Wirinde gupfukama kubigupfukamye hejuru. Iyo uvuga ngo ndabipfukamaho, vuganye n'icyo uvuze. Do you really mean what you mean? Ubipfukamyeho cyangwa byo bigupfukamye hejuru? Amen, amen. Kubera rero amasaha yanyu ndababwira ntabisobanura. Muri nasomye text kwera nta mwanya mfite, ndavuga ibintu uyu mugore yakoze namushimiye 8. Ndavuga ibintu nashimye uyu mugore yakoze 8. Hanyuma ukuremo ibyawe, ibitari ibyawe ubireke, hanyuma du closing tunezererwe Imana ya Israeli. Amen. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umugore w'umukire, ntabwo ari umukene, ni umukire. Ariko muri bimwe nza kuvuga 8 mushima, ndabereka ibintu 8 uyu mugore yakoze bigomba gutuma tuvuga yuko ibyari bimupfukamiye yabirambitse hasi abipfukama hejuru. Amen, amen. Yabipfukamyeho kandi arapushinga kugeza byonyine bivuze ngo tuvuye mu rugo rwawe. Amen, haleluya. Bibiri iravuga ngo umugabo witwa Elisa yagiraga umugaragu witwa Gehazi. Yageze cyahanda agiye mu masengesho no mu kazi k'Imana. Ariko umugore w'umukire ufite umugabo w'umukire bafite ibyamirenge, ariko bafite icyo babuze, ngo bari babuze umwana w'umuhungu. Amen. Elisa ngo yahagera rimwe na rimwe kubera kuruha amaguru kugenda, agasaba agacupa k'amazi, bakamuha amazi akanywa. Noneho umunsi umwe uyu mugore aza kwibwira atari ko uyu mugaragu w'Imana wamushakira aho yaza aruhukira hano iwacu, kugira ngo natambuka aje abanza aruhuke. Ngiyi nkuru kutangira nguko uko bapfukama hejuru y'ibituremereye, yewe ntibabipfukamaho bavuga amagambo, barabikorera. Amen. Bagira gute? Barabikorera. Abwiye umugabo we, reka mabwire ikintu nari kuvuga umwanya munini kuri uyu mugore, ariko uyu mugore nitugera mu ijuru muzambwire nzamubereke. Arasa n'umugore utari muremure kandi atari mugufi, sigikara kandi sinzobe, ni imibiri yombi ari hagati aho. Arasa n'umugore twaturanye ahantu ko ndamubona ukunda ateye. Uyu mugore ikintu kimuranga bigaragara ko yabanaga n'umugabo we neza, kuko yanegosiye umugabo we, aramubwira ati hari umugabo uducyaha, jewe naramwitegereje mbona n'umugabo ugira Imana nzima. Haleluya. Natekereje ko twamwubakira mu cyumba cyacu. Icyo gihe bari bafite etaje. Wowe uri mu kugira etaje ukabyimba ugatambika amaguru ukamera nk'injangwe ihaje kuryana. Wewe wagize ka etaje kamwe. Uyu mugore yari afite etaje muri icyo gihe, ariko yarazi kubana n'umugabo. Aramubwira ati tumwubakira umugabo ati uko ubishaka, ariko kubera uko umugabo wakuzi uyu munsi wabivuga, yakubwira ati iyo nihabara uzanye, iryo nihabara uzanye, wo tipe uzanye hano ninde. Ariko uyu mugore umugabo yaramuzi. Mbwira mugenzi wangu uwo mugore yarazwi imbere ngo umugabo we yaramuzi. Amen, amen. Uyu mugore yubakiye umukozi w'Imana. Rero nibyo mureke mvuge bino bintu 8 kugira ngo
ibindi mwabisomye nabisomye mwabyumvise ariko mwumva ibintu nakuye nk'umunani je nashimye kuri uyu mugore w'umushunemukazi. Bibiliya ntizivuga izina rye, Bibiliya ijivuga Eliya, nguko bavuga ngo umugore wa Remera ku Giporoso cyangwa Kabeza. Nimba barashatse ngo abere president w'abagore bose bamenye Imana bakubaha Imana, nta ubizi icyo Bibiliya icyatumye itavuze izina rye. Ariko ikigaragara neza nuko uyu mugore mu kintu cyambere uyu mugore mushimira yakoze kugira ngo apfukame ku byari bimupfukamyeho. Uyu mugore mwibuke icyari kimupfukamyeho nuko utagira umwana w'umuhungu urugo rwe ruzaraga umutungo. Icyo cyari kimupfukamyeho, ariko muntu vereza nawe yaragipfukamyeho. Amen. Ubwira mugenzi wawe ngo bimfukameho naje ndabipfukamaho. Umva neza uko byagenze. Icyambere tumushimira uyu mugore yigiriye inama, aravuga ngo iyo byamfukamye hejuru reka nigire inama, nawe ndayikugiriye uyu mwanya wogize iminsi 40 kugira ngo ibigupfukamyeho bikubite hasi. Icyambere no kwiyegereza Imana. Ubwira mugenzi wawe ngo wiyegereze Imana. Yibwire karibi wawe mu rugo, bwira Imana yinjire. Yeremiya yaravuze ngo niki gituma umeze nk'umushitsi muri urugo Mana, tuza banza wicare umenye amakuru yo muri urugo rwanjye, reka gutambuka umeze nk'umugenzi. Amen. Hari igihe Imana iziza yitambukisha ngo irebe ko hari uyiha karibi wanyu, ariko kuko iwanyu handitse ngo hano hari imbwa ziryana igatambuka igasiga imbwa akaba arizo zinjira, kuko iwawe handitse ko ari imbwa ziryana. Ikimenyetso cy'iwawe baravuga ngo ni umugore ukaze, bareka abagore bakaze bandi bazaze bamukuremo. Cyo kimenyetso. Ariko uyu mugore kimwe mu byo tumurata cyambere no kwiyegereza iki, yigiriye inama, nta mushiha nta mujinya ngo sinabyaye ngo oya. Icyambere yaribwiye ngo ubwo byamfukamyeho dore umuti naje ngiye kubipfukamaho, ngo aragenda yiyegereza iki, Imana. Bwira mugenzi wawe ngo twiyegereze Imana. Nimba ushaka kubipfukama hejuru yiyegereza iki, nicyo cyambere yakoze. Yiyegereje umugaragu w'Imana amwubakira iki hejuru, yaramwiyegereje aramubwira ati mugaragu w'Imana ngwino umwe n'utuzi, none wowe basigaye bavuga ngo sinshaka bari abantu. So hari ikibazo. Icya kabiri ko ndihuta kuko nababwiye ko mbisoza mbivuze byose. Icya kabiri uyu mugore ntiyiyegereje Imana gusa, buriya hari abantu biyegereza Imana. Muzibuka inkuru ya Marita na Mariya, murayibuka? Yesu yabasuye muracyayibuka? Umwe yicara mu birenge bya Yesu akurikira amagambo yose Yesu ayagira gute avuga, undi aja hehe mu gikoni. Hari kwiyegereza Imana. Icya kabiri uwe yakoze yacumbikiye Imana. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Wiyegereje Imana. Nimba wariyegereje Imana usuzume nimba waranayicumbikiye. Hari kuyiyegereza ukahuga mu byawe, ariko hari no kuyicumbikira, kuyiha icumbi. Haleluya, haleluya. Mariya umunsi wo kubyara, ejo bundi muzabivuga kuri Noheli, umunsi wo kubyara na Yosefu ngo babuze iki, icumbi. Ikibazo nico. Waravuze ngo wiyegereje Imana, ndabizi. Warabatijwe, yego. Uzujya ku ifunguro ryera, yego. Uzutambira Imana, yego. Uri umumama mwiza, uri umupapa mwiza, yego. Ariko ufite ikibazo, nta cumbi, nta cumbi ririho. Amen. Dore ikintu cyatumye uyu mugore apfukamira ibyari byamupfukamiye, yatanze icumbi. Amen. Yatanze iki, icumbi. Yakinguriye iki, Imana. Imana ntiyabaye umushitsi. Icya gatatu, reka nihute. Icya gatatu,
uyu mugore tumushima tukamurata yakoze yasangiye ibye n'Imana. Amen. Naseka cyane iyo mvuga ngo mwabipfukamyeho kandi ibifurushi byose mubigumanye ko ari ibyanyu. Nawe yaramucumbikiye, yaramuhaye karibu, icyagatbiri aramucumbikira, icyagatatu aramubwira ngo aha mu rugo hari ibyawe turabisangira naje. Bibiliya iravuga ngo yamuhaye igitanda, yamuhaye itara, yamuhaye intebe, yamuhaye ameza, aramubwira ngo igihe cyose uzaca ahantu uzuza uruhukire kuri ubu buriri ndabuguhaye. Amen. Umva neza bavande, mureke kwihuta muri emotions z'uburokore, banza wumve neza. Urabipfukamaho wowe, ubipfukamaho kandi upfukamye ku byawe. Umva neza icyo yakoze. Yaravuze ngo dore urugo rwanjye ndarusangira n'Imana, sinicumbikiye gusa ariko turasangira. Icyakane ni ukwakira amasezerano y'Imana. Amen. Amen. Iyaba twari dufite abakristo bumva iyo processes y'uyu mugore. Uyu mugore w'umushunemukazi yacumbikiye Imana, asangira ibye n'Imana. Bibiliya iravuga ngo Elisa araryama kuri icyo gitanda, areba ineza, areba ahawe icumbi, ahawe ibi amatara n'ibiryo atishura for free. Ahamagara Gehazi, yari umugaragu we, aramubwira ngo Gehazi enda hano. Aramaza ngo se Gehazi, uyu mugore wadukoreye ibi bintu bingana bitya nta masano tugirana, uyu mugore nta makuru twamubwiye, nta mugore ntitwamusabye icumbi, uyu mugore ntitwafunguje, akaba tugabiye icumba, akaba mpayeho nzaza ndyama niyaho ndira n'intebe nzicara. Atekereza kuri ibyo byose ngo nazaje ashaka kwicara yicare, dore n'itara nashaka gusoma some. Yatekerereje Imana. Aramubwira ngo ese twamumarira iki? Gehazi aravuga ati reka tumuhamagare. Imana ishimwe. Muri iyi minsi 40 mwahamagaye Imana, baramuhamagara araza. Elisa aramubaza ngo se ibi byiza wadukoreye tukwiturike? Umbwira mugenzi wangu iyo wakoreye Imana ija yitura, kandi ija yitura neza ntija yambura. Igihe cyose uzakorera Imana. Aramubwira ati, Elisa aramubwira tumve wa mugore we, ndebye ibiza wakoze muri iyi nzu, ndebye ibyo wanteganyirije. Urashaka kumenyekana ku mwami kuko Elisa yakoraboraga n'umwami, we yageraga ibwami adasabye audience. Urashaka kumenyekana ibwami ngo umenyekanishe kuri umugore w'ikirangirire mu isi. Uwo mugore aramubwira ngo ya nibera mu bacu sinshaka kumenyekana. Icyo nicyo kiza kinezeza kuri uwo mugore, ntiyashakaga ko bamenye ibyiza akora. Aratuje ntibiza bisakuza. Hari abaje bakora kama kubwire yakwambisa igitenge cye, yakubona kama ngo ariko nta soni, ngo ni igitenge ejo naguhaye. Umva kera ngo ni igitenge naguhaye aho utangega gusakuza kuri utwo dutenge twawe. Akabaze watanze kabaye iki? Ati none se urashaka kumenyekana ku mugaba w'ingabo basi high commander, abasirikare bose bakumenye, mbese nibashaka bashireho abantu bakurinda ngukorera iki? Atoya oya, ndituriye hani wanje, ndituriye mu bacu, ndi simple woman. Muyandi magambo ndi umugore usanzwe. Amen. Nta mashagaga awugenda ngo twebwe ngo twadugira gutya ngo twebwe dusengera abarwayi. Mwebwe bande mwebwe pola genda gahoro nibera mu bacu ngo asubirayo. Elisa nababwiye ngo ushobora gukora ibiruta gusenga ariko wagize gute? Wasenze. Muracyagibuka iryo jambo. Elisa aramubwira ati muhamagara garuke. None Gehazi aramubwira tuza amakuru menye barambwiye hano ngo uyu mugore nta mwana w'umuhungu yabyaye. Abatoye ikimupfukamyeho. Bwira mugenzi wangu Imana imenye ikimupfukamye hejuru none maze nayo igipfukameho. Haleluya.
haleluya. Bangutekereza injangwe iryamye hejuru y'imbeba amaze gatare nayo ikaza intare ikamiza hejuru y'injangwe. Ayiwawe ibiruta birarutanye. Habe n'injangwe wabona ko uherera mu maso yawe. Bwira mugenzi wawe ngo ibyari bimfukamyeho Imana iraje nayo ibipfukame hejuru kandi ibisezerere. Haleluya. Ibipfukameho ibigupfukamyeho muri iyi minsi 40 uvemo wabisezereye kandi uvemo wabihaye Yesu. Ureka Yesu abipfukame hejuru. Uwo mwami wacu arashoboye, uwo mwami wacu arabishobora, uwo mwami wacu nimba ubyizeye birashoboka. Haleluya. Wa mubembe yabwiye Yesu ngo nimba ubishaka, Yesu aravuga ngo ndabishaka. Kira urabaza Imana ngo irabishaka, Imana irabishaka. Amen. Amen. Gihaza aramubwira ati ishonze kuri uyu mugare barambwiye amakuru ntiyabyaye umwana w'umuhungu. Aramubwira ati mubwira garuke. Elisa tiyiriwe avuga ngo dore uko Imana oya ushobora gukora ibiruta gusenga ariko wagize gute. Elisa yari yibitsemo ifumbire ry'amasengesho. Si ngombwa ngo yongere gusenga. Mumubwira ze hano umugore ngo ahagarare hariya. Aramubwira ngo uve wa mugore we ndebye ibyiza wakoze umwaka utaha igihe kiki. Tavuge ngo amina. Imana ijigira gute iyo wayicumbikiye, iyo wayisangiye ibyawe izitanga iki? Isezerano. Cyo nicyo cyakane. Izitanga iki? Isezerano. Mureke mbabazi. Amen. Mwarimu wa Bibiliya arahari. Muzamubwira ngo Lazaro yazutse gute? Lazaro yararwaye batumira umuntu bataziranye ngo aze kumuzura. No. Yesu na Lazaro bari rafiki, bari inshuti, bari baziranye. Kwa Lazaro Yesu yariye kawunga nyinshi. Apana gutuma ibibazo byabaye mu mvura ngo wene gutuma basenga ngo bageri wawe batageza bagerayo kuzuba. No. Mwibuke baravuze ngo inshuti yawe Lazaro musaza wacagize gute? Ararwaye, bari baziranye. Yesu ndiyababaje ngo se ni Lazaro w'igikongoro, ni Lazaro wa Muhanga, ni Lazaro we yayisamenya ahariho bari bafitanye isano y'ubushuti. Haleluya. Twubaka ubushuti imbere. Ariko mwabaye muti twubaka ubushuti mbere. Aramubwira ngo umva wa mugore we igihe ngiki nzasanga ufite umwana w'umuhungu. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo igihe ngiki Imana izaba yamaze gupfukama kubigupfukamyeho kandi ubona isezerano ryawe ryizima. Hari ibyo ufite mu izina rya Yesu wabambwa akazuka mu mbaraga zisumba byose. Ibikugoye Imana ibirebe, ibikubangamiye Imana ibibangamire, ibikuri hejuru Imana ibitehe hanze kandi irabishoboye. Iyo Imana irashoboye cyangwa ndishoboye? Imana irashoboye. Ariko there is a steps. Hari intambwe ugomba kubugaragaza. Amen. Nico nise cyakane ngo nukwakira amasezerano ava ku Mana. Dore icyo abakristo bashaka, Pastor Edward. Dore icyo abakristo bashaka ngo muha amasezerano azasohore abone kugaragaza ko nawe akunda Imana, abone kuzamura amashimwe, abone kuza shime. Uyu mugore umva neza, wumva aho yahereye ni kaze ku Mana, nugucumbikira Imana, nugusangira ibye n'Imana, noneho Imana ikaryoherwa. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umunsi babagabo bagiye kurimbura Sodoma bageze kwa Abrahamu, basanga Abrahamu ararakaye, namanywa y'izuba ry'ihangu, n'umugabo wabuze urubyaro, n'umugore wari mu iheme ko riramutwika, bamerewe nabi. Abrahamu aje kugarama munsi y'igiti we ngo yumva akayaga kamucaho. Uwo mwanya
uwo mwanya aha bwira mugenzi wanjye ngo ni uwo mwanya nyine bimeze nabi. Reka mbabaze muzamubwira ngo nibwo abamarayika bari bamenya Aburahamu, niwo munsi wa mbere bari bamenya Aburahamu, bari basanzwe ari inshuti. Barahicisha ngo baramubwira bati bitewa ni byiza, ngo basa n'abashaka gutambuka. Aburahamu yari umugabo wiyubashe, bijya bivuga ko yari umugabo ukomeye w'umukire, ngo yama yiruka bapfukama imbere. Arababwira ngo umugaragu wanyu ntabazi, ntiyababajije niba ari abahehe, ntiyababajije niba ari abadepite, ntiyababajije niba ari abasenateri. Yama babwira, kandi yari yubashwe, yari atinyitse. Yama babwira ngo umugaragu wanyu ntimumutambukeho, nimuze barebe utuzi baboza ibirenge, maze turebe nako musamira, mukuri iyo nzara mu nda, mubone gutambuka muje iyo muja. Ngo batangiye kurya gutya, yiwa we isose y'inyama. Bama bagira ngo ti ale kotikala ati we ati Sara rihe kandi ntibabivuze batararya gatsima ti Sara lopelama Sara hey haleluya tuvuge amen. Gutitiriza Imana. Ati Sara ari mwiheme yongiye hirya ari harahirye ati umva kutukubwire turaryohewe isose igeze mu maraso hano hasi. Ati bigenze bite? Ati turababwiye ngo igihe nkike tuzasanga Sara kikiye. Sara ngo arabumva aravuga atababandi we atabagabo bararyohewe n'agasose mbakubitiye, none batangiye kuvugishwa. Ati reka ntibamenye ko nta menyo nkigira. Bibiliya mu Heburayo zivuga ngo intumbi. Ngo baramubwira ngo se Sara arasetse, ngo niryo rizaba izina ry'umwana we, azaba Isaka. Bisobanura ngo Imana iradusekeje. Haleluya haleluya. Imana iyo wayicumbikiye izitanga amasezerano. Vuguta amen. Iyo wayicumbikiye izimenya ibikurya, izimenya aho bihagarariye, iba yagizanye ubusabane, iba yabaye iwawe, ijimenya ibibazo byo mu rugo. Ntuzibwira, ntuzuyereka. Baza bavuga ngo umugenzi umubikira inkoni ariko ntumubikira ijisho. Iyo yageze mu wawe ijimenya ibikenya, ntiwiri kuyibwira, iba yabimenye. Amen. Umugore w'umushune mu kazi haribwo yigeze avuga ikibazo afite. Mwumvisha hari aho yakivuze? No. Aburahamu hari aho yakivuze? No. Amen. Haleluya. Icya gatanu cyiza dushima uyu mugore nyuma yo kwakira amasezerano. Gusa mwibuke ko amaze kumuha amasezerano n'umugore ntiyayemeye. Yavuze ati waretse ko nabacumbikiye, kuko yumvaga bidashoboka. Ibyari bimupfukamyeho byaramubwiye ngo turakuniga mpaka wowe uzofuta byayidu turi hano twakugendeye i Masaka, twakugendeye Tanzania, wowe ntuzibohora umwana w'umuhungu hano. Amen. Ariko birahirire nawe ngo Imana yawe iraje. Imana yanje iraje. Hey haleluya. Oh hey haleluya. Imana yanje nanje iraje. Ndumva imirindi yo gutabarwa, ndayumva iyo mirindi. Prile goskelama alo drile meri santrela mai govgash prile kokala animo tranda la misa la antro la megaskisha. Ndumva imirindi yo gutabarwa. Oh haleluya. Oh haleluya. Iyo Mana yakira komeye. Bijya bikongorera ngo birakomeye, bibwire ngo ni murinde araje. Amen. Haleluya. Kandi iyo yaje biribwiriza. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore abwira Elisa we, mugabo w'Imana we, ko nakwakiriye ntacyo nakwatse, warese kwitesha agaciro.
waretse gutuma tugirana ikibazo, waretse kuvuga ibidashoboka, waretse kuvuga ibyo byarangiye. Ayo ni amakuru ntagisengera, ibyo byararangiye. Ariko icyo twaje gukora muri iyi minsi 40 ni ukuzura ibyapfuye, ni ukubizura mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo mwaretse gusengera no muri aya masengesho, Imana ya Isiraheli nibizamure. Imana ya Isiraheli irabishoboye. Amen. Uyu mugore ahakana nuko yumvaga bidashoboka. Mu yandi magambo yaramubwiye ati, urishura ibiryo sinakwishuje, kandi ntuvuga amasezerano kugira ngo mbone ikinsetsa usohoke mu rugo rwanjye. Nagucumbikiye burundu kama mbaya, ntabwo nagucumbikiye ngo nzabyare, nagucumbikiye, nakwakiriye Imana, nakiriye Imana yawe ibihani wanje. Tuvuge ngo amen. Dufite be uriya mugore umushure mu kazi, ntabwo ari bene baba Kristo baza basenga amezi 3 umwaka ngo reka ngizo badusezeranyije byose byaranze. Reka barakubwira barambwiye pfe byose byaranze. Umva nawe iwe yaramubwiye ati, wabiretse ko ntabyo nakubwiye ntegereje. Amen. Amen. Elisa aragenda. Ubwire mugenzi wawe ngo icyo Imana yavuze iba yagitegetse. Nimba hari icyo Imana ivuze mu buzima bwawe uyu munsi, cyakire nk'itegeko ry'ijuru. Nimba hari icyo Imana ivugana n'umutima wawe, cyakire nk'itegeko ijuru rigutegetse. Amen. Bibiliya iravuga ngo Elisa agiye, umugore arasama. Mbwirira mugenzi wawe ngo ibyari bimfukamyeho bitangiye kuvaho ndasama. Tutangiye gusama, bitangiye kutuvaho, bitangiye kurekura. Haleluya. Ngo bucya mu gitondo wa mugore ngo agire gucya ikirutsi hejuru. Umugabo ati, koma, qu'est-ce que tu ne vas pas? Ati chérie, timuzana umuceri ko nduva umuceri uhaye impumurira. We uzanye indwara z'abantu batoye, uzanye indwara z'abantu bakiri batoya hano mu rugo hanga. Ibyo ni ibiki? Umugore akoma ku gatima, ariko wa mukozi w'Imana yarambwiye. Kagezemo. Umbwire mugenzi wawe ngo muri ayo masengesho kangezemo. Haleluya. Niba tabibona bisohotse none, ariko babwira ngo ndagatahanye, ndagafite kandimo. Ndagatahanye mwa kariyo. Haleluya. Imana ishira y'urubuto. Haleluya. Imana ishira y'urubuto rutahane. Bwira mugenzi wawe ngo tahane urwo rubuto. Kora kunda ya mugenzi wawe mubwira ngo urwo rubuto rwinjire muri wowe urutahane. Oh haleluya. Oh haleluya. Kunda Imana cyane n'ijambo ryayo. Haleluya. Tangiye kuruka mu bantu, gasigara yihisha. Umugabo akabwira abandi atari ko sinzi umugore wanje akantu hiba byaragenze gute, ariko umugore akamubwira atari ko wagiye ureka kubwira abandi bagabo wacecetse. Ntayiko yahabaga ngo bapime, ariko ijisho ry'Imana rijaribona. Elisa yaravuze ngo azazara umwana w'iki? Umuhungu. Ekogarafi y'ijuru yari yamaze kubona ikitarabayo. Bwira mugenzi wangu ekogarafi y'Imana ijibona ikitaragerayo. Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera, nyoko na so batarakora ubukwe, narinzi kuzavuka muri aba bantu. None umuntu arangendera Tanzania, uri umurwayi wo mu mutwe, bazokujana indera bagusuzume. Uragenda iriya nkunzanira ibyatsi n'amabuye, wewe uranzi yamenye data na mama batarashakana, ubukwe butaraba. Ibyo byatsi bigumane wewe, bigumane, bizogupfira ubusa. Yatumenye kera. Ekogarafi y'ijuru yatumenye kera, inamenya ko turi abahungu cyangwa turi abakobwa. Hey. Haleluya. Ijuru rirandema, ijuru riranzi. Ntabwo ndi impanuka ku isi, ntabwo ni impanuka. Yamenye itarashira ku isi ngo nifatiro z'isi zitarabaho. Amen. Tuvuge ngo amen. Twemeranywe. Haleluya.
turashoje yewe amasaha ararangiye umva uko bivuga hariya ku cya gatanu nibuke ngo nukwibutsa Imana icyo yavuze dore uko byagenze umwana twahasomye cyatunyura ngo nsome hare mujye kuhatekereza icya gatanu uyu mugore arusha abandi bose uwo mwana ngo arakura ngo ageze imyaka iri nk'12 umwana ngo aja kuragira na se ngo agere iyo yarari arataka ngo umutwe papa Isa aravuga ati abwira umugaragu ati shira ku ndogo umwana vuba mushire nyina ngo afe kumubona umwana ati narwaye ngo amushira ku bibero umwana aracikana arapfa bwira mugenzi wawe ngo hari igihe iby'Imana yatuvuzeho bisa n'ibyapfuye hari igihe uje ubona bisa n'ibifuye kandi byaravuye ku Mana ariko dore ikintu kimwe namunejerewe uyu mugore bacu ariko niko mbahaye randevu mwe muzoze nzamubereka kuko birashoboka ko azabari mu cyumba cyo hirya y'icyanjye muzoze mubereke icya gatandatu rero nicyo cya kindi navuze abipfukamaho mbwira mugeze ngo noneho nawe abipfukamaho abipfukamaho aratekereza ngo iki kibaye niki Imana umugaragu w'Imana ntiyambwiye umwana ntamusabye ngo yarengeze intumbi arirukanka aja mu cyumba cya Elisa aho yaherewe amasezerano bwira mugeze ngo subiraho mwavuganiye n'Imana genda uhagararaho mwavuganiye n'Imana subirayo ngo aragenda arambika umwana kuri cya gitanda amen atuma ku mugabo umwanya w'uko urashize atuma ku mugabo atizana indogo b'umugabo atese kurajya hehe ko sanzwe zikuzujayo muri igihe cy'isabato cyangwa ugiye mu mboneko z'ukwezi gutanga icya 10 kugira neza gushima Imana bigenze bi wawe sana gusa muntu mve neza icyo umugore ari igitangaza nta marira bwira mugeze ngo asurarira kandi Imana yawe ihari uririki uyu mugore wapfushije umwana umwe ntiyigeze arira kandi ntiyabibwiye umugabo we mubwire ngo yabipfukamyeho gusa yabipfukamyeho reka kubivuga ngo bibindondogoze reka kugenda ubwira abantu amakuru yawe bipfukameho bwira mugeze ngo bipfukameho amen ariko reka tubisoze hanyuma Bibiliya iravuga ngo agezeyo ngo ariruka aje gushaka umugaragu w'Imana ngo umugaragu w'Imana murangiza ari kure abwira Gehazi ati rukwanke dore wa mugore w'umushunemu sinzi kimuzanye ashigihe kitari cyo uzutungura Imana rimwe na rimwe Imana uko yari kumenyereye unyuze mu itungure ngo yama yiruka abwira Gehazi araza aramubwira ati barambashije ngo niki ayo namajwi y'urucantege Gehazi n'abantu baza kukubwira ngo ibyo bintu byaranze undi yama amubwira ngo simvugana nawe nshaka uwo twavuganye ngo ariruka ngo amugere mu birenga mu maguru ngo mu maguru Elisa aravuga ati ariko Mana niki kutambwira hari igihe kimwe na kimwe abasenga Imana itababwira kuko n'ubushake bwayo ariko ngo yumva ko umugore amubwira ngo ariko hari ico nagusabye sinakubwiye ngo ntubeshe ko ntazabyara umwana w'umuhungu niko nkoreye ngo Elisa Imana itumubwira ngo wa mwana yapfuye Elisa ngo ahita afata inkoni ayiheza Gehazi ati rukwanko yumurambikeho Gehazi n'abantu biruka batagira amasezerano bataja bavugana n'Imana ariko baje bakorana n'abakozi b'Imana akamagenda hari akama yihindura igitangaza ngo twaje hano ngo kandi tugiye gukora mugiye gukora iki reka kwisumbukuruza wewe muturage ngo hano tugiye ngo Imana yiwacu iwanyu wewe hari kuzi Gehazi yama yirukanka n'inkoni y'abandi umbwire mugeza ngo ntukajana inkoni y'abandi ntukazujana inkoni y'abandi yama yirukanka ngo ashike arabatambuka wa mugore na warangajana na wa mugaragu ariko Gehazi kandi bariya nibo bazabihuta kurusha abanyamasezerano yama yirukanka ngo ashikara kubita inkoni wapi kubita inkoni yamagaruka umwana yapfuye bana swa cyane n'abaturage ibyarangiye amen Elisa arakomeza tuvuge ngo amen bavuze ngo yagiye yageze ku cyumba hanyuma ngo ongera usubivuga ngo nawe abipfukamaho Elisa buvuga ngo n'umugaragu w'Imana yabipfukamyeho icyo twaje gukora uyu munsi n'ukubipfukamaho ibyo wari ufite bigugoye ibyari bikuramerereye ibyari biguteye agahinda tubipfukamyeho mu izina ry'Imana isumba byose turabipfukamyeho amen amen kanihute basi icya karindwi mwumvisha ko Elisa yagize kazabanza akagira gutya gusa ariko nibikenya bagaragu b'Imana kazabanza agatembera wenyine gusa akagira gutya tenda miujiza
atatenda miujiza azakora ibikomeye azakora ibikomeye ngo agaruka agira gutya yumva akana katangiye gushuha oh hallelujah amen ngo asure kugaruka gucyangwa murambarareho umwana yisemura karindwi umubare w'ijuru uburuzuye umwana arabyuka amen amen icyo cya karindwi navuze ngo nyuma yo gupfukama ku byawe Imana iraje ibigusubiza ibyo wari waragwa Imana rero noho ibigusubize rero amen asubizwa umwana wiwe baramuhamagara ngo ngwino araza kugira ngo yumve ko bamuhebuza ngo Elisa aramubwira ngo akira umwana wawe amen ni naho ngiye kurangiriza uyu mugore ngo afate umwana wiwe ariko ntiyiruka ariko uyu mugore ni igihume yewe ni kinyagwa cyari cyarakomeye mu mutima kibanga igiti ngo afate umwana gutyo ntiyavuze induru yama ngo amaze yamapfukama mu birenge bya Elisa niryo jambo rya nyuma ngo nukugaruka imbere y'Imana tukayigwa mu birenge nyuma y'iminsi 40 garuka imbere y'Imana uyigwa mu birenge uyishimire ibyo yavuze bizaba ibyo yazuye birazuka ariko uzagaruke uyiryameho uryame ku birenge byayo kandi ibaho umugisha hallelujah ese murahari hari mwamenye kwirija mbari ryanyu mwaryakiriye se reka dukomere Imana yacu amashyi menshi amen mbega umunezero muhaguruke turisengeremo reka duhaguruke turisengeremo hari icyo numva niteguye kugaruka nkagwa Imana mu birenge nyishimira uku kwezi kwa 12 ni ukwezi ko kugaruka ku mavi yacu tugapfukama mu maguru y'Imana tuyishimira It's a time of coming and kneel down to God. ariko hari umuntu byakira avuga ngo amen Say amen. niteguye kugaruka ngapfukama mu birenge by'Imana nyishimira kibyari bipfukamyeho nanjye nabipfukamyeho Imana indemera amashimwe ese urahari uhaguruke ku maguru yawe Mana turagushimiye tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye imvugo yawe tugushimiye ijambo waduteguriye tugushimiye umusozo mwiza tugushimiye ijambo duhaye tugushimiye uburyo uganiriye natwe ibi bintu uko ari 7 n'umwuzuro w'amasezerano n'umwuzuro wasenze iyi minsi kwa twarapfukamye tubipfukamaho uyu munsi wo gusoza ibyo twapfukamyeho